Srpska narodna partija najsnažnije podržava sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj. Svima koji danas izlaze na glasanje želim da poručim da čitav srpski narod, zajedno sa našim saveznikom Rusijom i predsjednikom Vladimirom Putinom, najsnažnije podržavaju Republiku Srpsku u njenim nastojanjima da odbrani suverenitet i samostalnost koji su garantovani Dejtonskim sporazumom. Želeo sam danas da u Banja Luci lično ohrabrim narod Republike Srpske da sačuva mir i slobodu i njeno pravo da samostalno odlučuje o svojoj sudbini. Moj otac se borio da Republika Srpska postoji. Kao dečak proživio sam sve strahote rata i zato sam danas izuzetno ponosan što narod u Srbiji daje snažnu i nepodeljenu podršku referendumu u Republici Srpskoj. Ta podrška znači da sve žrtve boraca koji su poginuli u ratu nisu bile uzaludne, već su prepoznate kao zalog za temelj nove srpske države na zapadnoj obali Drine, koju danas slavimo kao našu Republiku Srpsku. Kao političari imamo odgovornost prema tim žrtvama i celokupnom srpskom narodu da sačuvamo i osnažimo ono što su nam ti neustrašivi ljudi ostavili u zalog. Očekujem da će referendumsko izjašnjavanje proteći u miru i demokratskoj atmosferi i da ćemo zajedno 9. januar slaviti kao Dan državnosti Republike Srpske.